Yes, ibihe byiza twongeye kubasuhuza tubahe ikaze mwese tubana hano kuri News Lab TV. Reka nizere ko muguwe neza. Murasirazo w'igihugu cya Kongo amakuru aturukayo arakomeye cyane ndetse arihutirwa. Muri Uvira abarwanyi ba M23 biravuga ko ab'inkwakuzi batangiye kwinjira muri uyu mujyi ngo bagiye kuwisubiza mu buryo budasanzwe mu rwego rwo kwihorera ku rupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma wishwe n'igitero cya drone ejo bundi kwa kabiri tariki 24 Gashyantare 2026 hariya mu bice bya Rubaya ni muri teritwari ya Masisi akaba ari muri Kivu y'Amajyaruguru. Ndaje mbabwire byinshi ku makuru ari kuvugwa muri Sud Kivu, niho tuza kwibanda cyane muri aka kanya. Biravugwa neza ko umujyi wa Uvira urimo ubwoba budasanzwe nyuma yuko ejo bundi ngira ngo murabizi intare za Sarambwe byavuzwe ko ngo ziri mu bice bya Sange ndetse na Remera. Bikavugwa neza ko nkuko byatangajwe na Jean-Jacques Perusi, uyu ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru y'Amajyepfo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, yari yavuze ati ngewe icyo nzi neza nuko M23 iri hafi aha. Ibi murabyibuka ko yabivugiye mu by'ukuri imbere y'intumwa za MONUSCO avuga ati barahari kandi bashinze ibirindiro muri ziriya axe. Icyo ngira ngo tuze tugarukaho muri aka kanya cyangwa se muri aya makuru, naho M23 iri kwicuma igana. Biravugwa neza ko iri mu marembo ya Uvira mu buryo budasanzwe. Ibyo Jean-Jacques Perusi Sadiki yavugiye imbere y'intumwa za MONUSCO ntabwo ari byo tuza kwibandaho. Ndabwira handi havugwa urusaku rw'amasasu y'imbunda nini ndetse n'intoya, hanyuma ariko turebera hamwe ese ni imirwano ya M23 ndetse na coalition cyangwa se ni wazarendo ziri gusubiranamo. Ndaje ndabahunza iyobera. Ni amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo. Umwe mu basirikare ba Angola yamaze kwasiga ubuzima, afite ipeti ryo hejuru iri ranka ya colonel kabisa. Uyu yagiye kurimbura abanyamurenge mu Minembwe amadubu muri turwaneho yamurahiyeho twinikaga. Turaje tubikomozeho hanyuma arabwira ko mu by'ukuri icyitwa ibitero bya drone ku baturage b'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo biri kuvuga ko biri kugabwa cyane cyangwa se biri gukoreshwa n'ingabo za Angola. Bikavugwa neza ko Angola ariyo yabimaze iminsi iyohereza drone mu bice bituwe n'abanyamurenge bikagira ingaruka kuri abaturage. Bikavugwa neza ko Angola ngo yazanye na Sukoyi muri Kongo ndetse ngo yazanye drone zitagira ingano. Bikavugwa neza ko izi ngabo rero za Angola ngarizo zigiye kuba zifasha Kisekedi kwisubiza iyi mijyi ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo harimo n'umujyi wa Bukavu. Turakomoza ku makuru ari kuvugwa. M23 ikomeje kwagura ibirindiro yerekeza mu bice bitandukanye ubwo ni muri Kivu y'Amajyepfo turabikomozaho. Hanyuma ikindi tuza kubabwira 5 kuri 5 na makuru yizewe ari kugaragaza ko ngo wazarendo FDLR na FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB aribo bari kwisonga ry'abagomba kuryozwa iby'iyi mirambo igera ku 151 leta yegeka kuri Alliance Fleuve Congo M23 ndetse na MDP turwaneho hariya mu bice bya Uvira. Intambara yahinduye isura, yahinduye imiterere muri Mikenge teritwari ya Mwenga, naho haravugwa irasa hagati y'impande zihanganye. Ndabwira ko FARDC n'abatangikorwa bayo barashinjwa kugaba ibitero mu mihana ituwe n'abanyamurenge. Ni he bongeye kugaba ibitero karahotaka turaje tubivyumuziye. Ndanyarukira ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyongeye kugabwaho ibitero bya drone n'ubugira kabiri mu minsi tarenze 30. Ibi bigeze he turaje tubikomozeho. Biravuga ko ngo ingabo z'Ubufaransa cyangwa se abasirikare b'Ubufaransa amaze iminsi bagaragara hariya ngo harimo abagera kuri 4 bashaka kuba bamaze gusiga ubuzima muri ibitero. Turaje tubikomozeho 5 kuri 5 n'andi makuru agezweho murasirazo w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turakomoza kuri byinshi ku makuru ari kuvugwa hagati ya Iran na Amerika. Intambara ikomeje guca ibintu bigacika. Iran murabizi ko yamaze noneho kwihorera irasa ku bwato rutura bw'intambara butwara indege bwa Amerika. Ni inkuru igezweho muri aka kanya, ariko kandi mu gihe abaturage bo muri Iran batangiye kunamira umwe mu bayobozi wabo w'ikirenga wishwe mu bitero bya Israel na Amerika, Ayatollah Ali Khamenei. Bikavugwa neza ko ari n'uwahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Iran ashobora kuba yishwe n'ibitero bya Amerika ndetse na Israel. Rero turaje tubivuye mu ziri muzingo tunerebera hamwe uko CIA na Mossad byanetse Khamenei wa Iran kugeza yishwe. Ngaye nguko rero reka nongere mbaha ikaze. Reka rero kandi mbibutse ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri News Lab TV. Ni subscribe cyangwa sabone
ubundi ugakanda like tukabona ko ubikunda, yego like, okay, arakoze cyane. Hanyuma no gukanda kuri notification kugira ngo ujye ubona abamenyesha buri ko dushyizeho inkuru, ukakanda kuri comment cyangwa se hari comment ukandaho ukinjiramo ugashyiramo udutima twinshi cyane, ukivuga izina naho tuwe tukajya tugusuhuza tukibera umuryango tukanamenyana. Hanyuma rero warangiza ukanasharinga abandi aya makuru no gufatana iyo link ugakanda hasi ku gaheto usa nohereza abandi, birumvikana amagroupe yose ubamo ya WhatsApp n'izindi mbuga nkoranyambaga ukoresha. Ubu ni n'umusanzu ukomeye cyane ubuduhaye kuko dufasha gutera imbere no kwaguka. Ikindi nimero 0784832107 ni nimero yacu ya WhatsApp, watwandikira cyangwa se ko duhamagara wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe, amarembo arafunguye. Hanyuma reka twanzike n'amakuru ari kuturuka mu mujyi wa Uvira. Aka kanya Uvira ubwoba ni bwose, Uvira icyoba ni cyose. M23 birahwihizwa ko yaba yatangira urugendo rwo kwisubiza umujyi wa Uvira mu rwego rwo kubabaza coalition nabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, kubabaza mu buryo budasanzwe, umutima n'umubiri bakawubabaza bakabitoneka mu buryo bukomeye, kubera ko bamaze iminsi nabo bakozwemo biciwe Lieutenant Colonel Ingamba, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare. Ubu ngubu ni colonel kuko yapfanye imbunda, yapfanye intwaro, agomba guhita rero azamurwa mu ntera mu mapeti kuko yapfuye nk'intwari. Hanyuma ariko nyuma y'urupfu rwa Ingamba, M23 yafashe uduce twinshi tw'ingenzi hariya muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Utwo duce dutanu twafashwe, mu by'ukuri byari byavuzwe ko M23 sino kudufata gusa ahubwo yiciyemo abagera hafi ku 150 bagize coalition, nubwo nayo yatakaje abatari bake, nubwo byavuzwe ko ngo ni 19 18 gutyo, ariko coalition yarabajwe bikomeye. M23 yafasha agace k'ingenzi cyane ko muri Masisi ka Kasenyi, ifata agace ka Luke, Katobotobo, Kanilo ndetse na Kazinga. Hanyuma byari byaje bikurikira ifatwa rya Kasenyi, ariko ntabwo uko ari ukwihorera M23 ishaka, uretse kuba yarishe n'umwe mu bayobozi bakomeye mu gisirikare cya Kongo, ahubwo noneho muri Kivu y'Amajyepfo ngo igiye kwandika amateka yisubize Uvira. Nubwo bivuga neza ko ngo Amerika ariyo yirukanye M23 muri uriya mujyi, bishaka kuza gukurura uburakari bwa Amerika, ariko biravugwa ko M23 yatangiye kwicuma ngo yigarurira umujyi wa Uvira mu rwego rwo gusheshekesha coalition yatangiye kwigamba ko ifite insinzi mu biganza, ndetse no kwerekana mu by'ukuri ku ruhando mpuzamahanga ku uyu mutwe atari kuvogerwa. Ni mu gihe Kongo imaze iminsi yakira imisada ya drone ndetse n'indege za Sukhoi zaturutse muri Angola ndetse n'ingabo, havuzwe amadrone ndetse n'izindi ntwaro zigezweho zakorewe muri Serbia zaguye hano cyangwa se zadeployizwa hano ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye cya Bujumbura mu Burundi, n'ibindi bitandukanye biri gukorwa. Afurika y'Epfo yiteguye kohereza ingabo muri Burasirazuba bwa Kongo, havuzwe ko hiteguye koherezwa izindi ngabo zo mu Bubiligi, byavuzwe ko hari n'ibindi bikoresho bishobora kuva mu gihugu cy'Ubufaransa bizanywe ngo byifashishwe n'uburi na ziriya ngabo ziri Kisangani mu ntara ya Chopo. Ikigezweho rero M23 amakuru aravuga ko mu by'ukuri abarwanyi ba M23 mu by'ukuri ngo ntago kuba barishe uwitwa Generali Machano Tabangeshe wahoze mu mutwe wa Raya Motombe kimbere kwinjira muri FARDC ejo bundi rwose, ngo ntabwo bisobanuye kwihorera, ngo barashaka kubabaza coalition bayiciye abasirikare ndetse banayifatanye uduce tw'ingenzi yigambaga kwisubiza. Iyi Uvira rero aka kanya iravugwamo umwuka w'ubwoba mu buryo budasanzwe. Uyu mwuka w'ubwoba rero uravugwa cyane mu baturage bahariye muri access zitandukanye za Uvira, by'umwihariko rero murabizi ko kubwo nko muri access za Kigongo ahitwa Katongo ndetse na Remera. Iyi Remera yo imaze iminsi numvikanamo imirwano ikomeye hagati ya M23 na FARDC. Ni imirwano yanatumye abaturage benshi banahunga. Ubu muri izi access rwose harabarurwa ejo nago umuryango OCHA, no umuryango ni ubwo hasohotse raporo y'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OCHA, ivuga ko rwose abantu barenga 50,000 bavuye mu byabo muri ziriya nce, ndetse ko
ko abasigaye nabo bariho batariho. Ariko kandi M23 ahangaha ntago ikigamije ngari uguca igikuba ahubwo no gutabara abaturage ngo ibarindire umutekano mu buryo budasanzwe. Hakavugwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biri gukorerwa abaturage bikozwe na wazalendo mu midugudu ya Kanga, Kigoma ndetse na Nyakabere nahitwa Mutarure. Ibi rero ngo M23 igiye kuba ibishyiraho umusozo, aho imirwano yaberaga mu bice bya Remera. Rero abaturage bagize ubwoba, ariko ubungubu bafite icyizere ko M23 ngo ziri hafi aho zishobora kuza kwa advancinga zikaba zababohora. Icyo nshaka ko tugarukaho rero hangaha Uvira nuko ngo hari gukorwa deployment. Izi deployment ngo nizi ngabo z'abakomando ngo ziri gukorwa, ngo bari guturuka mu bice bya Kamanyola ngo berekeza mu bice bya Sange. Ngizi deployment M23 iri gukora, abasirikare bari kuva mu bice bya Kamanyola berekeza mu bice bya Sange. Ubwo ntumbazaho banyuze ibice bya Mitimbiri niyo bari gukoresha uyu muhanda route nationale numero 5, niyo bari guca hano za Rubarika, Ruvungi, Bwegera, Tombe, hangaha za Ruberizi, za Mutarure, Nyakabere. Ubwo biravugwa neza ko Sange ngo hongeye koherezwa ingabo. Ubwo rero zishaka kwerekeza Kabunambo, za Runingu, Kiriba. Birashoboka ko rwose Kawizi zahaterera zikerekeza Kara mu marembo ya Kavimvira. Aha Kavimvira rero ngira ngo naho dute tuvuga amakuru yutirwa cyane ari guturukayo. Muri ibi bice bya Kavimvira hasohotse amakuru akomeye cyane asa nkaho ashinja umutwe wa M23 gukora ibikorwa bigayitse cyane. Birasa nkaho ari amakuru akubiye muri raporo yakozwe. Twabonye amakuru yizewe rero. M23 niyo yari yatangiye ibyitirirwa, hari habonetse ngo imirambo 151, noneho leta ngo ni imirambo y'abaturage, hanyuma leta ya Kongo yegeka kuri AFC M23. Tariki 28 ubwo no musibejo nibwo guverinoma Kinshasa by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo yasohoye itangazo. Noneho muri iryo tangazo riravuga ko ngo mu mujyi wa Uvira mu duce twa Kavimvira ndetse na Kilomoni ngo habonetse ibyobo bibiri birimo imibiri y'abasivile 151 bishwe. Iryo tangazo nkuko bivugwa ryashyizweho umukono na Didier Kabini, minisitiri w'itumanaho akaba umuvugizi wa guverinoma y'intara. Ryahise rero rishyira mu majwi umutwe wa M23 riwushinja ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. Icyakora amakuru yizewe yatanzwe yakusanyijwe ku bantu baraho byabereye, ku bayobozi b'inzego z'ibanze ndetse no kubakurikirana umutekano muri ako gace. Aya makuru agaragaza indi shusho itandukanye n'iryo tangazo rya guverinoma y'intara yatanze. Hanyuma nkuko byatangajwe tariki 27 Gashyantare nibwo inzego z'ibanze zahaye amakuru ubuyobozi bw'intara ko hari ibyobo byagaragaye bivugwa ko imibiri 121 yashyinguye mu irimbi rya Kavimvira, mu gihe indi 30 yabonetse mu kibanza kiri mu gace ka Kilomoni. Guverinoma y'intara rero yemeje ko ubwo bwicanyi bwabaye imbere gato yuko ngo M23 iva muri ako gace tariki 18 Mutarama 2026, ishimangira ko ibikorwa byayo byari bifashijwe mu by'ukuri ingabo z'u Rwanda. Yavuze ko ibyo byaha ngo bigize ibyaha by'intambara nkuko biteganywa n'ingingo ya 8 y'amasezerano ya Roma ashyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC, ndetse ngo bishobora no kuba ibyaha byibasiye inyoko muntu nkuko biteganywa n'ingingo ya 7 y'ayo masezerano. Icyakora amakuru aturuka ku baturage agaragaza ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'imitwe ya wazalendo ifatanyije n'umutwe wa FDLR ku bufatanye n'ingabo za Congo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi zari zimaze iminsi zikorera muri Kivu y'Amajyepfo mu bikorwa byiswe ibyo kurwanya M23. Amakuru akavuga ko mu minsi yabanjirije tariki 9 z'ukwa 12 umwaka ushize, ni mbere yuko M23 ifata umujyi wa Uvira, habaye ibikorwa by'ubujura byakorwaga na wazalendo FDLR na FARDC bikaba byarahitanye abaturage benshi. Nyuma yaho M23 imaze kuva muri uyu mujyi wa Uvira tariki 18 Mutarama, wazalendo FDLR n'ingabo za Congo FARDC bakoze ibikorwa byo gushakisha ndetse no gukusanya abaturage bakekwagaho gukorana na M23 cyangwa se batavugaga rumwe nayo.
hari kandi abavugwaga ko bafashwe ari mu masaha y'ijoro bakajyanwa ahantu hatazwi nyuma bakaza kuburirwa irengero, ibyavuzwe nk'ubushimusi bwabakorewe. Ubwo rero abatuye muri Kavimvira ndetse na Kilomoni batangaza ko mu gihe M23 yari imaze kuva muri kano gace kuva tariki 18 ariko ibikorwa by'ubwicanyi bwafashe indi ntera, aho imitwe ya Wazalendo ifatanyije na FDLR n'ingabo za Congo FARDC yakoraga ibikorwa byo gusukura uduce bakegekamo ko mu by'ukuri cyangwa se bakekagamo ko hari abashyigikiye M23. Hari kandi amakuru avuga ko bamwe mu bagize ingabo z'u Burundi bagaragara mu bikorwa byo gucunga umutekano mu bice byaberagamo ayo marorerwa. Si ubwa mbere muri Sirezwa bwa Kongo mu by'ukuri hagaragazwa imikoranire hagati ya FARDC n'imitwe yitwaje intwari irimo Wazalendo na FDLR, kuko nk'uyu mutwe wa FDLR umaze imyaka irenga 30 ukorera muri iki gihugu, ukaba waragiye ushinjwa uruhare mu bwicanyi bwibasira abasivile by'umwihariko abanyamurenge n'abandi baturage bo mu moko agiye atandukanye. Hanyuma rero tuve kuri ibi ngibi turebere hamwe muri izi axe zasange ahangaha hashobora kuza guturika ikintu. Izi axe zasange hashobora kuza guturika ikintu. Iyi sange sinzi niba mubyibuka, niho hantu abarundi benshi biciwe n'ababa majoro bose niho biciwe. Iyi sange ni hamwe mu hantu hafashije M23 kwegera umujyi wa Uvira mu buryo budasanzwe. Sange ubundi yafashwe niba nibuka neza byari tariki 8 Ukuboza umwaka ushize, nibwo M23 yambuye coalition uyu mujyi wa Sange. Nta nubwo yawufashe wonyine, yafashe iyi centre ya Sange ifata n'agasantere kitwa ngo ni Nyakabere, nabyo nako byadikanyije. Noneho mbere yo gufata Nyakabere mubyibuke ko M23 yari yabanje gufata Bwegera na Ruberizi, yabanje gufata Ruvungi, Rurambo na Katogota iturutse muri centre ya Kamanyola. Aha hagiye hakubitirwa inshuro abagize coalition baturutse muri centre ya Kamanyola bakubita barinda bagera muri izi axe za Sange. Aha ngaha rero ni kugira ngo ugereyo ni umuhanda n'umwe, ni route nationale 50 niwo rero ugufasha kugera muri uyu mujyi wa Uvira. Coalition rero yakubiswe umugenda irakubitwa kugira ngo M23 ifate Uvira rero iri Sange. Aka kanya birayisaba kuva Sange igafata ibindi bice by'ingenzi birimo centre ya Runingo, igafata na Kiriba kuko nizo ziri muri iyi territoire. Ni urugendo rw'ibirometero nka 30 uvuye ahangaha Sange kugira ngo werekeze Uvira. Ubwo birumvikana ko M23 ifite akazi gakomeye. Ariko kandi muri iyi minsi hamaze iminsi havugwa ko uyu mujyi wa Uvira urimo igisirikare cya Congo FARDC, FDLR, FDNB, Wazalendo, urimo abacanshuro, ariko haje n'abasirikare ba Angola. Bikavuga ko hari n'abapolisi ba mu gisirikare cya Congo bamaze kwinjira mu bugenzuzi bw'uyu mujyi wa Uvira. Ikindi kivugwa nuko hangaha Uvira hari ingabo za MONUSCO zigomba kwerekezayo kurinda umutekano wa hariya, zigakora nk'abamediateri. Ariko ni nkuko byasabwa n'ubundi mu itangazo Colonel Nanga yarashyize hanze mu mpera z'umwaka ushize, ubwo bifuzaga ko M23 nirekura umujyi wa Uvira uza kurindirwa umutekano n'ingabo zidafite aho zibogamiye. Ariko bikaza kuvugwa neza ko ingabo za MONUSCO arizo bishoboka ko zakorekezayo. Nazo zabaye zigize ubwoba, bituma habanza koherezwa mu by'ukuri intumwa zikurikirana uko umutekano wifashe. Biravugwa neza ko zabanza no gukorwa ubutasi bwifashishijwe indege kugira ngo harebwe ese ingabo zo hasi kutaka zizaba zigiye ahantu zidashobora gutakaza ubuzima mu buryo bworoshye. FARDC coalition muri rusange bakavuga bati ntibizoroha kurekura uyu mujyi ngo tugende, cyangwa se ntibizoroha kuva muri uyu mujyi ngo tugende. Impungenge zikomeje kuba zose kuzagenzura uyu mujyi. M23 rero irashaka gufatirana MONUSCO itaragira gute, itararekezayo, ubundi kabariyo higarurira mu rwego rwo kwaza ingabo za Kongo. Ni biri guhwihwizwa, ni biri gutangazwa ariko bidafitiwe gihamya. Tuzakomeza kugenda tubibakurikiranira 5 kuri 5. Hanyuma ariko ikindi navuga muri aka kanya, ikindi nagarukaho muri aka kanya na makuru mabi cyane ari kuvugwa ku ruhande rwa coalition. President Joe Lorenzo iyi nkuru niba yayakiriye ndakeka ko ari incamugongo ntibukeye kabiri. Ejo ni tariki 18 nibwo impande zihanganye muri Sirezwa bwa Kongo zasabwaga gahenge kari kamaze iminsi gasabwe na President Lorenzo. Ariko kuri iyo tariki nibwo Lorenzo yagize atya akora ikosa rikomeye yohereza ingabo zo kurwana ku ruhande rwa coalition, ku ruhande rwa FARDC bahangana n'umutwe wa M23. Nta minsi ishize tubabwiye ko
Angola yamaze kohereza ingabo na Sukoyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Byari ni confirmed nyine nibyo, ni ikinyamakuru The Great Lakes Observer cyari cyabivuzeho, kivuga ko tariki 18 Gashyantare aribwo hasabwaga kariya gahenge, ngo nibwo rero Angola yoheje abasirikare bagera ku 100 ku kibuga cy'indege cya Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Bya nyuma y'amasaha make, kimwe cya kabiri cyabo bari bakomereje mu mujyi wa Baraka no mu bindi bice bigize territoire ya Fizi kugira ngo bafashe ingabo za Congo bikavuga ko Angola yanohereje muri Congo Kinshasa indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukoyi 30 na Sukoyi 25 zoherejwe ku kibuga cy'indege cya Kalemi ngo ari kugira ngo zijye gufasha mu bitero bigabwa kuri M23 ndetse na twirwaneho mu bice by'imisozi miremire ya Fizi. Ideology rero ya Kinshasa Angola nayo yayinjiranye ku mirongo y'urugamba nk'uko amakuru abivuga. Abasirikare ba Angola benshi batangiye kugenda bintayisinga cyangwa se binjira mu ntambara mu buryo bweruye. Biravugwa neza ko abenshi mu basirikare ba Angola bamaze no kwicirwa ku mirongo y'urugamba mu buryo udasubirwaho. Uwitwa ngo ni Rutimirwa Geoffrey, n'umwe mu bakurikiranira hafi byo mu burasirazuba bwa Congo, ku rubuga rwe rwa X yavuze ati ibintu bikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo. Aravuga ati umusirikare mukuru mu ngabo za leta ya Angola ufite ranka ya koloneli yagiye kurimbura abanyamulenge mu Minembwe. Amadubu amubona kare. Amadubu ni agatazirano Jeunesse Matama yasize yise twirwaneho. Yavuze ati uti byagenze bite? Yagezeyo yakirizwa urufaya rw'amasasu ahasiga ubuzima. Ingabo za Jeunesse Matama intare za Sarambwe zikomeje gukora akazi katoroshye mu rwego rwo kurinda abasivile b'abakongomani. Ingabo za Angola zikomeje gushirira Congo ngo ni ikiraka ziriho cyo kuzakomereza i Kigali. Uru Rwanda mureba rwasabye ibitambo byinshi kugira ngo rube rumeze uko rufite. Uzaza gufatanya na FDLR ngo agiye kuzifasha gutaha. Uboshye hari uwababujije gutaha mu rwabo azahakura isomo. Perezida wa Angola João Manuel Goncalves Lourenço arasumbirijwe. Uyu rero no wivugiye kuri X yahoze ari Twitter. Uyu musirikare ufite ipeti rya koloneli mu ngabo za Angola wiciwe hano mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo Minembwe, ntabwo hatangajwe izina rye, gusa afite ipeti rya koloneli. Ntabwo hatangajwe abo bicanywe, gusa ngo barahari nabo. Aya ni amakuru abakiri mu bwihisho tuba tutarahishura neza. Turaha rero kugira ngo tuhababere 5 kuri 5 tuze kubabwira byinshi ku makuru aza kuba ahishurwa. Ni mu gihe muri Kivu y'Amajyepfo tugiye gukomereza mu makuru avuga mu Mikenke, ariko reka mbanze mubwire ibiri kuvugirwa ku kibuga cy'indege cya Bangboka hariya Kisangani mu ntara ya Chopo. Murabizi ko mu ijoro rya tariki 31 rishyiri ya mbere Gashyantare hafuzwe ibitero bya M23 ndetse ngo n'ingabo z'u Rwanda. Kuri ubu rero nanone ubutegetsi bw'Kinshasa bw'intara ya Chopo mu burasirazuba bwa Congo bwatangaje ko ikibuga cy'indege cy'umurwa mukuru w'intara Kisangani ku munsi ku cyumweru kibasuwe n'ibitero by'indege za drone z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bangboka cya Kisangani rero cyaherukaga guterwa na drone ku itariki ya mbere Gashyantare 2026. Icyo gihe umutwe wa M23 wigambye ko ari wo wari inyuma y'icyo gitero, ndetse bavuze ko washoboye gusenya ikigo cyifashishwaga n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo Kinshasa mu kugaba ibitero byo mu kirere. Ibyatumye nabi Bujumbura bashyubwa kuko Bujumbura naho ni hamwe mu hantu coalition itera iturutse ikoresheje indege. Kinshasa yo icyo gihe yavuze ko yashoboye guhanura drone 8 zitashoboraga kugira icyo zangiza. Umuvugizi w'intara ya Chopo Claudine Elondia mu itangazo soho yavuze ko enye muri zo drone zari zateye zirasirwa mu kirere cya Bangboka hagati ya saa 9:48 ndetse na saa 1:48 z'umugoroba. Elondia avuga ko ngo iya nyuma yo yarashwe mu gihe indege ya gisivile ya company CAA yariho igwa ku kibuga cy'indege saa 1:45. Nitangazo rya Elondia ryavugaga ko izo drone zoherejwe n'umutwe wa M23 ufashijwe n'u Rwanda, gusa impande zombi ntacyo zasubije kuri ibyo zashinjwaga.
Colonel Nanga kuri M23 yari yavuze ko indege z'ingabo za leta zikoreshwa cyane mu gutera aho bagenzura ngo ubu zizajya zirasirwa aho zitera ziturutse. Ibyasobanuraga ko Kisangani igomba kugira swaho mu bihe bitandukanye ndetse na nuriya na kira kibuga cy'indege cya Bujumbura kikajya kiraswaho mu bihe bigiye bitandukanye bitewe nuko ibitero bya drone by'indege z'intambara bigabwa mu baturage ariho biza biturutse. Aka kanya rero indi nkuru yaje kudusesekaraho isa naho ari inkuru mu by'ukuri ikomeye cyane nuko ku munsi w'ejo hongeye kugabwa ibitero bya drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH-4. Rero bikavugwa neza ko ngo mu by'ukuri M23 yongere kugaba ibitero hariya ku kibuga cy'indege cya Kisangani ku munsi wo ku cyumweru. Ni indege z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze. Ntabwo M23 iragira icyo ibivugaho na maginga ya ibikubiye mu itangazo guverinoma Kinshasa yashyize hanze cyangwa se yatangaje, ntacyo M23 irabisubizaho. Turakomeza rero gukurikirana uko ibintu byifashe cyangwa se icyo M23 iza kubivugaho, tuze kukibabwira gatanu kuri gatanu. Tunyarukire muri teritwari ya Mwenga ndetse no mu bice bya Mikenge, turebera hamwe uko situation imeze. Ahangaha rero muri Sud Kivu hakomeje kubisibaniro ry'imirwano n'ihangana rikomeye hagati y'ingabo zirwanira uburenganzira bw'abaturage zirimo MRDP twirwaneho na M23 ndetse n'imitwe twaje intwari maze imyaka myinshi ihungabanya umutekano w'abaturage ariyo Wazalendo na FDLR bifatanyije n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo hamwe n'ingabo z'u Burundi n'iza Angola mu rwego kongera kwisubiza agace ka Mikenge gaherereye muri teritwari ya Mwenga. Iyi ni inkuru ifite uburemere bukomeye mu rwego rwa gisirikare no mu rwego rwa politiki. Umujyi muto wa Mikenge ubarizwa muri teritwari ya Mwenga ni muri Kivu y'Amajyepfo. Aka gace rero kamaze igihe kirekire karangwa n'imirwano ikaze. Mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize wa 2025 kafashwe na twirwaneho nyuma yo kwirukanamo ingabo z'u Burundi iza Congo FARDC, Wazalendo na FDLR. Hanyuma amakuru yatanzwe n'uruhande rwa leta rero agaragaza ko Mikenge yongeye kwiyusubizwa n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanya ibikorwa bazo barimo ingabo z'u Burundi iza Angola, Wazalendo ndetse na FDLR ku manywa yo ku itariki ya mbere Werurwe uyu mwaka, ni ku munsi w'ejo. Hari kandi n'amakuru yemeza ko MRDP twirwaneho igikomeje kugenzura igice kinini cya Mikenge nubwo kugeza ubu nta tangazo ryemewe n'impande zombi rirabihamya ku mugaragaro. Kwisubiza Mikenge bifatwa nk'intambwe ya gisirikare ifite akamaro kanini mu kugenzura inzira z'ingenzi zihuza uduce twa Mwenga n'utundi turere twa Kivu y'Amajyepfo. Ni agace gafite akamaro mu bijyanye n'imigendekere y'ingabo ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba za gisirikare muri ako karere. Gufatwa kwa Mikenge kandi bishobora guhindura ishusho y'umutekano muri Mwenga no mu bice byegereye. Ku rundi ruhande twirwaneho ivuga ko ari umutwe w'ubwirinzi bw'abaturage ikomeje ibikorwa byo kurinda ndetse no gushimangira imyanya ituwe. Ibi bikorwa bikaba bigamije gukumira igitero icyo ari cyo cyose cyagabwa ku baturage aho batuye imisozi y'umurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma rero icyakora nubwo hari amakuru avuga ko ingabo za leta ya Kongo zafashe Mikenge, abasesenguzi mu bya politiki n'umutekano baragaragaza ko amateka y'aka karere yerekana ko kwisubiza agace kamwe bidahagije kuko mu by'ukuri igihe icyo ari cyo cyose MRDP twirwaneho ishobora kongera kuhigarurira nk'uko byagiye bigaragara mu bihe byashize. Nubwo kwisubiza Mikenge ari intambwe ifatika mu rwego rwa gisirikare, ikibazo nyamukuru gikomeje kwibazwa no kumenya niba izo mbaraga za gisirikare zizaherekezwa n'ingamba za politiki zishobora kugabanya impamvu zishingiye ku makimbirane. Abasesenguzi bemeza ko amahoro arambye muri Burasirazuba bwa Kongo asaba rero kuvugurura inzego z'umutekano ndetse no kuzongera ubushobozi nk'uko bivugwa, gushyira imbere ibiganiro byimbitse byunga impande zose, kurinda abaturage no kubafasha gusubira mu byabo mu mutekano usesuye, gucunga neza umutungo kamere mu buryo buboneye kandi burambye. Ni mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje mu by'ukuri ijisho ry'akarere n'umuryango mpuzamahanga rihanzwe ku buryo ubuyobozi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa babwo bazakoresha iyi nsinzi ya gisirikare mu kubaka inzira irambye y'amahoro n'ituze. Ibihe biri imbere rero nibyo bizagaragaza niba kwisubiza Mikenge bizaba intangiriro y'impinduka ifatika cyangwa niba biziyongera ku ruhererekane rw'insinzi z'igihe gito mu ntambara imaze imyaka 10 mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyepfo. Aha ngaha rero iby'inkuru nayo reka
tubisoreza ahangaha mubwire ko FARDC n'abafatanyabikorwa babo bari gushinjwa kugaba ibitero mu mihana ituwe n'abanyamulenge. Amakuru aturuka i Murenge ndetse ni muri teritwari ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo aruga ko ngo habaye imirwano ikomeye nyuma y'ibitero byagabwe mu mihana y'abanyamulenge. Abaturage bakavuga ko rero ibi bitero byagabwe n'ingabo za leta ya Kongo zizwi nka FARDC zifatanyije n'imitwe y'ingabo bivugwa ko zishyigikiye. Hanyuma aho ibitero byabereye ni igihe byagabiwe cyangwa se aho ibitero byabereye ndetse n'igihe byagabiwe nk'uko amakuru yemezwa n'abaturage bo muri ako gace bivuga. Ibitero byagabwe mu masaha y'igitondo cya kare muri wo kuri iki cyumweru tariki ya mbere byibanze mu duce twa Gakenge, Mukoko ndetse na Nyaruhinga duherereye mu burasirazuba bwa centre ya Minembwe. Abaturage rero barashimangira ko ibitero byagabwe n'ingabo za Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe irimo Wazarendo, abarwanyi ba FDLR n'abacancuro, imbonerakure z'u Burundi ndetse n'ingabo z'u Burundi n'izangola. Ibirego ntibyigeze bihabwa igisubizo ku mugaragaro n'impande zivugwaho kugira uruhare muri iyo mirwano. Turacyakomeje gukurikirana uko situation imeze mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni ku mbuga nkoranyambaga yongeye kurikoroza avuga amagambo y'ubwishongozi abenshi bafashe nko kwishongora cyangwa se no gukira ukibagirwa gukinga cyangwa se ngo ntumenye ko Imana ari igena. Perezida wa Uganda yagaragarije urubyiruko uburyo ngo yaciye muri humye inshuti ze n'abagenzi be bari bariyeguriye inkumi wakiteza imbere mu buryo bufatika. Ni kuri iki cyumweru rero tariki ya mbere Werurwe nibwo Perezida Museveni yahuye n'urubyiruko rutandukanye rwo muri Uganda mu gikorwa cyiswe Jazz with Jaja Ranch cyabaye ku nshuro ya kabiri. Nk'uko bisanzwe muri iki gikorwa Perezida Museveni aganiriza urubyiruko akarugira inama ku buryo bwo kwiteza imbere, kwihangira imirimo ndetse no gukunda igihugu ashingiye ku myitwarire ye akiri muto. Bimwe mu byo yarusabye rero harimo gukora cyane rudataye umwanya mu bitagira umumaro, yerekana uburyo bagenzi be bari barijanditse mu byo kubyinana n'inkumi we akishakira ubutunzi. Ati umushahara wanjye wa mbere nahembwe nka mwarimu nawuguze ubutaka ahitwa ngo yawuguze ubutaka ahitwa Rwakitura. Ati nasize bagenzi banjye mu byo kubyinana n'inshuti runaka nubaka ubukungu bwanjye. Rwakitura iherereye mu burengerazuba bwa Uganda, ni mu karere ka Kiruhura, ni hafi y'umujyi wa Mbarara. Jazz with Jaja ni ibiganiro bisanzwe bihuza Perezida Museveni n'abo mu ngeri zitandukanye barimo urubyiruko, abakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'abandi. Baba baganira ku bibazo bitandukanye birimo iterambere ry'igihugu, ubukungu n'uruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'igihugu. Ni ibiganiro bikunze kuyoborwa n'umukobwa wa Perezida Museveni witwa Natasha Museveni Karugire, aho ibi biganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga mu buryo bw'ako kanya kuri televiziyo no kuri radio zitandukanye. Perezida Museveni yanaganira n'urubyiruko anarugira inama rwose, atanga urugero ku bakurikirana umupira w'amaguru cyane cyane w'i Burayi bakananirwa gukora no gutekereza ku iterambere ry'igihugu cyabo. Ati ndi muto nari nzi gahunda zose za leta, ariko kugira ngo mwe mubihe agaciro mwibereye muri Arsenal. Ati hari umuntu wabashije ngo ni iyihe kipe ufana, nanjye ndamusubiza nti ngwiki njyewe Yoweri Museveni General nta nshuro n'imwe ndareba umupira w'i Burayi. Uwo ni Perezida Yoweri Museveni wa Uganda. Mu gihugu cy'abaturanyi kandi cya Kenya, inzego z'ubuyobozi muri Kenya zatangaje ko mu mpanuka y'indege yabereye muri iki gihugu yaguyemo abantu batandatu, hari harimo n'umudepite Johana Ngeno. Iyo mpanuka yabaye ku wa gatandatu tariki 18 Gashyantare, yabereye mu gace ka Nandi County mu gice cy'amajyaruguru y'igihugu. Ntabwo icyateye impanuka kiramenyekana nk'uko umuyobozi wa polisi muri Nandi County yabitangaje. Umuyobozi wa polisi muri Nandi County yitwa Samuel Mukusi yabwiye televiziyo yo muri Kenya ya Citizen TV ko umudepite, umupilote n'abandi bane bahasize ubuzima cyangwa se bahise bapfa. Perezida wa Kenya William Ruto nawe yemeje ko iyo mpanuka yaguyemo Johana Ngeno ndetse yihanganisha imiryango n'inshuti
imbabazi z'abayiguyemo. Ati ibitekerezo byacu n'amasengesho yacu ari kumwe n'umuryango we, inshuti ze n'abantu bo mu muryango we, ati n'abandi baguye muri iyi mpanuka y'akajugujugu n'imiryango yabo muri rusange muri Masop Nandi County. Hanyuma William Ruto yakomeje ashimangira ko Johana Ngeno azahora yibukwa ku mirimo ye n'uburyo yagiye agira uruhare mu byateza imbere abaturage. Nibikiri inkuru uwitwa Ayatollah Ali Khamenei, uyu yamaze kwicwa nyuma y'ibitero bikomeye yagabweho na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe iby'urwego rw'ubutasi rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA, uburyo byamenye neza ko wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran hari aho yaba aherereye, n'uburyo hakozwe ibikorwa by'ubutasi mu kumwivugana. Turebere hamwe rero uko CIA ndetse na Mossad byanetse uyu Khamenei wa Iran kugeza yishwe. Urwego rw'ubutasi rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA byamenyekanye ko rwari rumaze amezi menshi rugenda runono wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei mbere yuko yicwa ku wa gatandatu tariki 28 Gashyantare 2026. Ayatollah Ali Khamenei yiciwe mu bitero Amerika na Israel byagabye i Tehran, apfana n'abandi bayobozi bakomeye biganjemo ab'igisirikare cya Iran. Mbere yuko ibyo bitero bigabwa, amakuru avuga ko CIA yari yamenye neza ko hari inama idasanzwe yagombaga guhuza abayobozi bakuru ba politike n'ab'igisirikare cya Iran, ikabera mu nyubako za guverinoma hariya i Tehran. Ni amakuru ruriya rwego rwaje guha Israel biratuma ihindura gahunda y'ibitero, byabaye ngombwa ko igaba ku manywa y'ihangu nk'uko byatangajwe n'inyamakuru bya The New York Times ndetse na The Wall Street Journal. The Wall Street Journal ivuga ko indege z'intambara za Israel zarashe ibisasu 30 ku nyubako Khamenei yari arimo mbere yo kuzihindura umuyonga. Operasiyo nyirizina yasize Khamenei yishwe yatangiye ahagana saa 12 z'igitondo cyo muri Israel, hanyuma ibisasu bigwaho aho yarari saa 4:40 ku isaha y'iteye Iran, no kuvuga nyuma y'amasaha 2:05 indege zagabye ibitero zihagurutse. The New York Times ivuga ko abazi by'i operation bayibwiwe cyangwa se bayibwiye ko mbere yo yabiriya bitero CIA yari yamaze igihe cyangwa se yari imaze igihe kibarirwa mu mezi ikurikirana Khamenei ku buryo yabaga izaho aherereye hose ndetse n'ingendo akora. Ruriya rwego rero ubwo rwamenyaga ko ku wa gatandatu mu gitondo hari kuba inama y'abayobozi bakuru ba Iran ndetse ko Khamenei aza kuba ayirimo, rwahise ruha Israel ayo makuru. Abayobozi ba Israel rero bavuze ko cyangwa se bavuga ko inzego z'ubutasi z'iki gihugu zamenye ko hatagombaga kuba inama imwe gusa, ahubwo ko hari inama 3 zarimo zibera icyarimwe. Amakuru avuga ko abayobozi ba Iran bari bateraniye mu biro bya perezida wa kiriya gihugu, mu biro by'umuyobozi w'ikirenga ndetse no ku cyicaro cy'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano. Ku ikubitiro ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byateganyaga kugaba igitero nijoro byitwikiriye umwijima, ariko biza guhindura gahunda mu rwego rwo kubyaza umusaruro amakuru yerekeye inama Khamenei yiciwemo byari byamenye. Hanyuma rero Amos Yerden wahoze ayobora ubutasi bwa gisirikare bwa Israel yabwiye The Wall Street Journal ko buri wese yari ategereje igitero saa 6 z'ijoro kuko haba hari umwijima uhagije, binajyanye nuko igitero gitunguranye Israel yagabye kuri Iran muri Kamena 2025 nacyo cyabaye mu ijoro. Hanyuma rero Amos yunzemo ko igitero cyo kumanywa cyabaye ugutungurana kwa gisirikare. Umuyobozi mu ngabo za Israel utatangajwe amazina yavuze ko ibitero byagabwe icyarimwe ahantu henshi muri Tehran, aho hamwe muri ho hari hateraniye abayobozi bakuru b'inzego za politiki z'umutekano za Iran. Yunzemo ko ahubwo nubwo Iran yari yiteguye intambara, Israel yabashije gutungurana mu buryo bwa gisirikare
igihe yagabaga ibitero kuri ziriya nyubako. Amakuru kandi avuga ko ubwo ibitero byabaga, abayobozi bakuru bashinzwe umutekano w'igihugu bari mu nyubako imwe, mu gihe Kameni yari mu yindi nyubako iri hafi aho. Usibye Kameni, byamenyekanye ko yishwe, igisirikare cya Israel IDF kibishije ku rubuga rwacyo rwa X cyatangaje ko iriya operasiyo yiciwemo Generali Abdulrahim Musavi wari umugaba mukuru w'ingabo za Irani, abayobozi barindwi bakuru b'ingabo za Irani ndetse n'abakomandazi bakuru babarirwa muri 40. Mu byamenyekanye ko bishwe harimo Royal Admiral Ali Shamkhani wayoboraga inama nkuru ya gisirikare, akanamujyanama mukuru wa Kameni mu by'umutekano, na Major General Mohammed Pakpol wari ukuriye ishami ry'ingabo za Irani ryitwa Revolutionary Guard Corps. Hanyuma abandi muri bavugwa ko bishwe ni Amir Nasrizadeh wari minisitiri w'ingabo, hari Sayed Majid Musavi wari umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere, ndetse na Muhammad Shirazi wari umukuru w'ubutasi wungirije. Hanyuma ikindi twavuga kuri iyo ntambara ya Israel na Iran, ndagira ngo mbabwire ko Israel yakaniye, iravuze iti reka dufate ubwo byatangajwe n'igisirikare cya Israel n'umwanzuro cyafashe IDF cyangwa se Israel Defense Force. Igisirikare cyatangaje ko rero ngo kigiye noneho guhamagaza inkeragutabara z'iki gihugu zirenga 100,000 nk'uburyo bwo guhangana na Iran byuzuye. No kuvuga ngo Iran nubwo yagize gutya ikagaba igitero cyo kwihimura cyagize ingaruka ku bibuga by'indege nka Abu Dhabi, ariko Israel ngigiye kuvuguta umuti yitwaje noneho inkeragutabara zigera ku 100,000. Iyi ntambara ishaka kuza gufata indi ntera, intambara ishaka kuza kurushaho ibintu bikarushaho gukara no gukarata. Iran nayo yagabye ibitero ku nyungu za Israel na Amerika, ngira ngo ni ziherereye mu bihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati nka Katari, UAE cyangwa se United Arab Emirates, harimo Kuwait, harimo Bahrain, harimo Jordani, harimo Arabia Saudite ndetse na Iraq, ari nako igaba ibitero kuri Israel. Nko biravuga ko kandi abantu 9 baguye mu gitero cya misile Iran yagabye ku mujyi wa Beit Shemesh wo muri Israel, ndetse abari 11 baburiwe irengero muri iki gitero. Ku ya mbere Werurwe rero Israel nabwo yakomeje kugaba ibitero bitandukanye muri Iran, ari nako Tehran nayo isubiza bimwe, ndetse ivuga ko itazacogora ku kwihorera mu guhagana n'ibyo igisirikare cya Israel rero cyavuze ko kigiye gukora ku nkeragutabara zacyo kugira ngo ihangane na Iran mu buryo bwuzuye. Mu itangazo IDF yakomeje ivuga, yagize iti igisirikare kiri kwitegura guhangana inkeragutabara. Ati igisirikare kiri kwitegura guhamagaza inkeragutabara 100,000 mu buryo bwo gukomeza kwitegura ku rugamba rwa Rolling Lion. Hanyuma The Times of Israel yatangaje ko byibuze abantu 50,000 by'inkeragutabara biri mu mirimo itandukanye uyu munsi ijyanye n'umutekano muri iki gihugu.